Pakatipon tamo, kilagyo ning ipa, ampo ning anak, ampo ning Espiritu Santo. Amen. Ing lugod at grasya ning ginutamong Yesu Kristo at ning Diyos ipa, mantabesa ng parati kaya kayungan. At kekaan timurin. Maya pabengi po kaya kayungan. Maya pabengi mo Kamusta na naman. kayo po? Maya po. Maya po. Kaniting kalima ng aldo ning kaya katamong pamagsimbang bengi. Damdaman tayo ing meto nga kwento na ning pamipasyag, na ning plano na ning Diyos, kang Maria, kapamilata na ning meto nga anghel, Anghel Gabriel. Nung makananong ing Diyos, pisyag na ang Maria, king ya ing maging lulanan, maging tapukanana, ning metong maraguldiling kalang, ing anak na. At ban kanita maging karapat dapat tamong magmasusi kaniting misteryo ng Kristo. Ganakantala pamot si siyente kaya katamong kainan at pamikasano. At king mitnong kababanlub, anyawaran tamo, ing lunos at kapatawaran ng Diyos. Itamungan, magkumpisal ko. King Diyos sa mayupayang tutu, at kay kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. Uli nita ipanigapuku, sa tamariang kapilanman birhen, karing sablang anghel ampon santo, at kay kayo kapatad, panalangin niyo ku King Diyos sa ginuta mo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa nakatamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala nakatasa ng parati, ang kaking pie alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ning lugod at pakalulu, sopan mo keng tuki king alimbawa ng Maria, aparating makasadyang tupad king kaburian mo. Kanitang tinggap ne ing maya pabalita ay natad na ning anghel, matula ning tinggap ing alang-angga mong anak, at kitmuan king sala ning kekang banalay espiritu, meging templo ne ning kekang amano, mabibiyat mag-ari kang bemo at ning Espiritu Santo, Diyos manggaman, king alang-angga. Amen. Pamamasang ibad, king libro ning propeta, Isayas. Peparalayang pasibayong mensahe, inggino, kang ahas, ngana, adwan mo king ginu, ke kang Diyos, king dinanakang metong atanda, malyaring manibatan niya iti, king kalalaman na, ning lugal daring mete, o kaya king matas sa banwa. King uli na nito, nga ng Isayas, lahi ng David, makrandam ko sa, epa makagyu ke kayo, inggisanan yula, kapibabatan, ding tao, at patiwari ing Diyos, gisanan yu naman kapibabatan. Ingginu mismo, miyang meto nga tanda para ke kayo, ing meto nga kainakan na babae, milamnan niya, mga nakyang meto nga lalaki, at ing maging lagyo na, Emmanuel. Ing amano ning Ginoo. Salamat king Diyos. Dalita pakibad, bustan niyang lungub ing Ginoo, yaing ari, yaing ari, ning ligaya, ikantataya po. Bustan niyang lungub ing Ginoo, yaing ari, ning ligaya. Bustan niyang lungub ing Ginoo, yaing ari, sablang bandining Ginoo, at hinaing sablang atyo hingi ato. Bandineing meto sikluban, at ding sablang keti manok nangan. Yaing kaniti menatagan, king libutad ning nanuman. Hekatigit netalakad, libutad ning dayat malat. Busaying lungub ning Ginoo, yaing ari, ning ligaya. Ninuing makatuliran mo kiat, king bundok ning Ginoo. Ninuing makimatulid lungog, king banal ng templo. Yaitang malinis sa gamat, itang makipusong nalise. Ate magsalitang halaraman,
Keka Kenny, susi ng David, ibuklat mo ring pasbul ning alangangganang kayaryan ng Diyos, ibulos ding bihag ning dalumdum. Ing Gino manatili ake kayo, At kekaan timurin, pamamasa king maya pabalita at pangkang Lukas. ligaya keka o Ginu. Inyang kanam na ng bulan Elizabeth, tinubod nening Diyos ing Anghel Gabriel karin king Nazareth, ing metong karing balen na ning Galileo. At inyang balita para king metong nga babaeng makapangakong kasal, king metong alalaking milagyuan Jose, ay iba't king lahi ng aring David. Maria ing lagyo na nitang babae. Dinatang yakeya ing anghel at ngana. Ing kapayapan manatili keka. Ing ginu at suya keka. At pepanwana na kang emunan. Tutuyang melingas nga sa lubi Maria, uli na niting amanong sinabi na ning anghel. At isipisipa na nung nano ing kabalduga na niti. Nga nakeya ning anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malam yalub keka ing Diyos. Milamnan ka at ibayit me ing metong anak kalalaki at pamalagyuan meng Jesus. Maging marangal ya at mayawos siyang anak na ning kakatas-katasan na Diyos. Gawa ning ari ning ginong Diyos ang timoy David na pipunpunana. Yaing maging ari daring sablang lahi ng Jacob, king sablang panahon, ating kayang kayarian kapilanman, eya mapupus. Nga nang sinabing Maria king anghel, makananong mapalyari ti kabang ako dalaga ko, pekibat na ning anghel, datang yakeka ing Espiritu Santo, ating upaya na ning Diyos nilunga na ka, uli na niti mayawos yang anak ning Diyos ing banal amibait keka. Lawen me i Elizabeth a kamag-anak mo. Sasabyan daring tao kingene mga anak dapot ngeni kanam na agyamang matwane. Uli nga lang bage ing ena apapalyaryan ning Diyos. Alipa na ko ning Ginu nga ng Maria, marapat sana kanakuan timo ing sinabi mo. At likwane ning anghel. Ing maya pabalita ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo. Pasibayo po, maya pa bengi kaya kayo ngan. Maya pabengi mo naman po. Kumusta na kayo po? Maya po. Meka kapit na tana. Kapit na namo. What keeps you going? Ano ang mga bagay na pinanghahawakan mo upang magpatuloy sa buhay? What keeps you going? Anyang atsuya pa po itang ABS-CBN channel. Ating kung ayal ben meto nga episode na ning maalaala mo kaya ing MMK. Ing kwento dinurot ya king metong dalagang mebuktot. Babaying mebuktot king kayang pangadalaga at likwanan ning kayang asawa.
Anyang mabuktot yati bait na yung anak na kabang daragulya sa sakiting kabilianda. Anya pinining ima, kailangan ng ipamye ing anak na. Anyang ibyene kareting ni asawang bisang mi kayanak, nga na ning imaking anak na. Babalikan kita, kahit matanda na ako, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Babalikan kita, at kahit matanda na ako, hahanapin at hahanapin pa rin kita. Ing anak, tindana na ing panabilin na ning imana, at oyta ing balik-balika na kabang balang aldoing lalabas, akikyakya. Ing balika ning imana, at agyang nanong malyari panintunane, ing anak kapakamalana. Dapat ka bang lilipas sing panahon, ining anak, mayari yang elementary, high school hanggang college, alayang balita, king imana. Hanggang mekyasawa yaki na saliya, ni metong aparamdam, alayang dimdam kang imana. At anyang magkasakit ne, apat na ring anak na tuki-tuki na dagul kay batlikwano ning asawa na ining anak meging leche-leche ing Vienna. Pero eya tutok nang uling balik-balika na itang pangako ng imana. Babalikan kita at kahit matanda na ako, hahanap-hanapin pa rin kita. 45 years after, anyang meto nga abak amaranon, ating meto nga sakening tinulit, king arapdang bale. At anyang tipaya ing makasake, metong yang matuwang babaeng magkasakit ng lalakad. Anyang akit ne niting babae, ikit ng tambing king balo na iimane ito. O neng eya sigurado, manalumpakan niya mo ketang awsan ng lukso ng dugo. At anyang asiguraduan da na, king ilapit ding miyinda, papulay lang linapit king balang metong, kabang kikyakla. Kay ba't nga nang kinutang nitanganak kang imana, bakit ngayon ka lang? Kay tagal kitang hinintay, at halos sumuko na ako at bumitaw. Ngunit pilit ko pa rin pinanghahawakan ang pangako mo sa akin na ako'y babalikan at kahit matanda ka na, ako'y iyong hahanapin. Kaya't pilit pa rin akong nagpapatuloy sa buhay. Pilit pa rin akong nagpapatuloy sa buhay dahil pinanghawakan ko ang iyong mga pangakong ako'y babalikan at hahanapin man lang. What keeps you going? Kikikatamong ebanghelyo ngeni, ing kwento na ning indong virhen, ing pamipasyag na ning plano na ning Diyos para kaya. Kingya maging indune ning talapangabos, at iti mi pasyagya kapamilata na ning maya pabalitang daralana ning Anghel Gabriel. Pero nung lalawen yu, i Maria, ketang plano na ning Diyos kaya tinanguya, agyang ena antin dyan. Tinanguya, agyang e malino kaya, nung nanuing kayang maging parasan. Tinanguya, agyang mipnong kapikakonwan king kayang kapilubluban, uling metong maragula responsibilidad, ing kayang akuan. Pero nano ing meging sangkan ng Maria, o bat sinduna, ing pamakisan metong, king plano na ning Diyos. At palage ko at lula mo, deti retang amanong sinabi na ning anghel kaya, ulit-ulit tamong sasambitan, ulit-ulit tamong pangadyan, abak pagtuan hanggang apunan, siguradong damdaman tayo. Nanuya ito? Bapu Maria, mipno kaking grasya,
ing Diyos sa tsukeka, at bibindisyonan ka. These are the words of assurances of God to Mary, that she is full of grace, that the Lord is with her, and that the Lord continuously blessing her. Bibindisyonan. At oreni mo naman ding ama nung pisyag na ning anghel kaya. Kami tatakutan Maria, uling mitno kaking grasya, ing Diyos sa tsukeka, at bibindisyonan ka. And these words of the angel in today's gospel are actually words of assurances of God's accompanying presence in all instances and in all circumstances. These are the assurance of God to us that He will not leave us, that He will never abandon us. O reta-retang ama nung penghawakan ng indong virhen, nung bakit misunduya ing Biena. At oreni mo naman mekad ding isipan kong kakalawata na ning indong virhen, ing kayang panghawakan, o ba't ayag yun na ing kamarinaya na niyang pituyatuyade ang ponggagawan pikatulan din kayang siping bali at kamag-anak, uling bayo lami siping ning asawa ng mebuktutya. Ini mo naman ing ama nung balik-balika ng Maria bang kanita mikasika na nyalup, anyang benging umeyang manganak, dapat talapang lugal pipaglayunan para karena. Oreni mo naman meka, detang ama nung balik-balika ng Maria bang kanita mikasikan nyalup, anyang tatakas lang Jose papunta king Ehipto, uling papapate ng Herodes, deng bingot, pabanwa pababaing tuwa. At ni mo naman siguro, meka, ing panatili king indong virhen, anting meto nga indu, anyang akakit neng ditak-ditak mandilong daya ing anak na, at ditak-ditak kakawaning laman king katawan, anyang pasakitan de. O ini mo naman siguro yung miniesikanan king indong virhen, anyang akakit neng makabayubeng anak na king krus at ditak-ditak yang mababagot inawa. At oy ni mo naman siguring penghawakan aning indong virhen, o bat eya memurit at menatili yang tapat king kaburian aning ngapong Gino, lalo na anyang ikera ne king kanlungana, ing ala ng biye katawan ning anak na. O reni ring balik-balika ng Maria, ban kanita isunduna, ing pamaging tapukanan, dalan, na ning kaligtasan ning tao, kapamilatana, that she is full of grace, that the Lord is with her, and that God continuously blessing her. What keeps you going? Ikayo po. Liputan na rin dakala kapag subukan ng pong problemang kay kayong pagdalanan. Liputan na rin dakala kasiguraduan ang pong kaligaligan kingke kayong arapan. Nano ingke kayong kakalawatan. Nano ingke kayong panghawakan. O batanggangen ni susunduyo ing pamakipagsapalaran king payin tungulan. What keeps you going? What inspires you to continue dreaming? What pushes you to continue trying? Kaya kayo pong miyasawa, nanong panghawakan yu, potang dirimlana ing pamikalugod yu king metong, at potang tutumbuka na kayo ning kasakitan at ning kakaluluan. Mekad ding anak yu, ding pamilya yu. Pero palagi ko ating mas masanting a pwedeng panghawakan, a pwede yung talnan, ikayong miyasawa. Nano ya po ito? Itang pisyag yung pangako, anyang ume kayong marapking apong Gino. Nano ya kasita? For better, for worse. King kasakitan at king kanawan. King kaligaligan at king ligaya. Hanggang pikawan niya nakatamo ning kamatayan. Manatili dakang luguran. Ikayo pong magobra king malawot. Ikayong paka-abroad. What keeps you going?
Na anong panghawakan nyo, libutan daring maka homesick kayaldo at bulan. Di kayong anak ka buring mayari, at pamilyang buring dinan, masanting akabilyan. Ikayo pong mestra, potang tuturo kayo. Potang mapupuyat kayo king pamangawayong lesson plan. Na nung panghawakan nyo potang ding estudyante yu, ela makiramdam ke kayo. Potang bala mo gagawan dang bali, wala yung sablang sakripisyo yu para karela. What keeps you going? Ikayong estudyante, potang pilang beses na neng pepa-revising thesis yu. Potang may nga bagsak na karing final exams mo. Potang sinabi dang mag-repeat ka. Potang anane karakal papagawaing enaman major a subject mo. Nano ing panghawakan mo bang kanita kasumuko at isunduing pangarapan mo. These are your aspirations and dreams. Ikayong magobra. Potang makabusit no rin kapag obrayo. Potang dakal ne papagawaing boss you. Potang overtime pero alang bayad. Potang hanggang ngayon ito pabibiyering bonus yun. Nano ing maging sangka ng panghawakan nyo. O ba't hanggang ngayon at kayo? O ba't hanggang ngayon susundo nyo ing gagawan nyo? Like Mary, this gospel is reminding us that we are full of grace. That the Lord is with us. That the Lord is continuously blessing us. King mas puyad ang pong mas simpleng paralan, bala mo sa sabyanan ni nga pong ginuke katamu, isundo mo, at tsukusiping mo, eda kapabren, milabas at milabas ka, King Piemo. Nung makanyan pala, ing sasabyanan ng apong ginu, nanungeni, ing panagkat ke katamu. It is to surrender. To surrender. Surrendering is not just about resigning or doing an act of resignation. Surrendering is not just about giving up. Surrendering is not just about desperation. Surrendering is a simple act of acceptance to the situation. It is the simple act of acceptance to the situation beyond our control. A situation that God is the only one who is in control. Metong yang pamananggap buong puso king metong nga sitwasyon. Abalo tamo, etamo kontrolado. Bala mo wari, ipinagpapasa Diyos ang lahat dahil hindi niya tayo iiwanan at kailanman pababayaan. Like Mary, let this be our mantra, that we are full of grace, that the Lord is with us, and He continuously blessing us. And these words of assurances of the angel to Mary are the assurances of God's accompanying presence to us. Milabas, niyan tabayanan, at etamo kapilan man mipabren, King Diyos, ake katamong panenayan. Amen. Talakad tamo po, manalangin tamo King Diyos, sipatamong at supanwa. Amitubod kang Heso Kristo ang anak na, ban kanita maging galamening makatawong pamilya, kapamilatanan ning pamanangunang Maria. Nga tamong manalangin Gino, isadyame ing balayan mo king kekang panyatang. Ginung isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Baning Santa Iglesia, paratineng parehong ipahayag, Jesus santing anak ng Diyos, at anting anak ng Maria, manalangin taking Ginoo. Ginung isadyame ing balayan mo, king kekang panyatang. Baning yatu, salpantayo kang Kristo, ing anak ng Diyos, dapat kiglinat bayit ning Birhen Maria, manalangin taking Ginoo.
Ginu isadyame ing balayan mo, kingkekang panyatang. Banding sablang pamilya, matulareng tanggapan ni Kristo, ing anak ng Maria, kapamilataning pamananggap dang mitmong lugod, kimbalang anak kabinyen ng Diyos, manalangin taking Ginu. Ginu isadyame ing balayan mo, kingkekang panyatang. Banita mo ngan makapagsadya tamo, para king pangabait ng Kristo, ing anak ng Maria, kapamilatan ning pamananggap tamo, kang Kristo, karing kekatang puso, manalangin taking Ginu. Ginu isadyame ing balayan mo, kingkekang panyatang. O Diyos sa ipami, anting katuparan king malugod mong tangka, gawa mo kaming galamen ing kekang familia, anong nuy Jesus kapatad mi ati Maria yaing indumi. Gawad mo keng maganaka at mapamintong galame, anti mo ing alimbawa dar Jesus at Maria. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo ang kinumi. Amen.
Manalangin kayo kapatad, baning kaya kayo at kanakong daon matanggapla, arapaning Diyos ipang mayupayang tuto. Tanggapane saning ginuiting daon karing gamat mo, king kapuri at kaligaya ning kayang lagyu, king kaya katayang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Oy paming miglalang, tanggapan me sana iting ayin na darawon mi. Manano na sanang ing Eukaristiyang pakisulwan mi, idala na kami king biye alang aga pagtulapan mi, king kasalpantayanan at kapanenayan. Itiadwan mi kapanimilata ng Kristong ginumi, Amen. ing ginu manatili ake kayo, At keka iyat antiburin, nayo ring puso yo. makayat nano king Pasalamatan tayong ginu a Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit. Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan da kang parati. Numan karino ipa, Diyos king alang angka at lubos na yupaya, kapamilata ng Heso Kristo ginumi. Pisyag na rin sablang profeta ing kayang panyatang, delane ning indong virhen king kayang sepupunan, kambening alang kasing parang lugut. Si Janang wana tala paminya king kayang panyatang at pepakilala ne karing tao, inyang dinatang ne. Ulining emunanong lugod na kay katamo kitmua na katamong tula. Ngeni pagsadyan tayang pagmasusya ning misteryo ning kayang pangabait. Kanita po tang datang nedas na nakatamong masigasig makabante at manalangin. Kabang ding puso tamo maglapo lang kapag mulalan at kapurian. Ulinita, kambeding sablang koro ding anghel karin banwa, daralit mi kekang ligaya, ngaming makyabe lang tuknang babye kapurian keka, at ngaming ngening masayang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, iking panibatanan ning sablang kabanalan. Ulin nito pagparalupumi, ing pabanalan mula retingayin king espiritum, ban para ke kami malyari lang katawan at daya, ning ginuming Heso Kristo. Bayo yami daon kusang lup king pamaylas at kamatayana, kinwane ing tinape, at pepasalamat ya keka. Piraso ne, at binyene karingkeyang disiplos at ngana. Kuwanan niya iti iko nganat kanan niya, itiya ing katawan ko ami dawon, para ke kayo. Makanyan mo naman kay bat naning apunan kinwane ing kalis.
Pasibayo pe pasalamat ya keka. Pinyening kalis karing kayang disiplos at ngana. Tanggapan iti iko nga nat minum ko kaniti. Iti yung kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Ami bubu para ke kayot para karing sablang tao. Keta mi patawaran la ring kasalanan. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ni kasalpantayanan. Inyang ni gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng medya ning anak mo. Darawon mi yake kay ting tinape ning piet ing kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka. Ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, kingi kaming sanang may sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo. Tipuna na kami anting metong ning banalay espiritu. Ganakan me o ipa, ing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato. Ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco ing ke kaming Papa, Florentina ing ke kaming Arsobispo, Pasya ing ke kaming Arsobispo Emerito, ding sablang Obispo Pariampon Diakono, at deting ke kanganak at tinipon ban makitsan metong, kaniting pamidaon sakripisyo king Eucharistia. Ganakan mula mo naman ding kapatad ming pepay nawan at manenayang subling niye. At ding sablang mayang unapye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan. Gawan mo kengan karapat dapat magkamit king pye alang angka. Ban kaya be ng Maria ing Virhen induning Diyos. Kaya be ng San Jose kayang pakamalan na esposo. Kaya beding apostol, lalong-lalo na Santiago, kabeding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian, king kekabana ning panahon, poriyan dakat paligayan, kapamilata ng Hesu Kristo, kekang anak. King kapamilata ng Kristo, kambena at kaya, ipang mayupayang tutuka ning panala Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, Manggaman king alangangga. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Amen, Alleluia. Alleluia. Anting meto nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa. Amen.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok. Malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi. Ban king kasopa ni kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan. At miligtas ka ring sablang kaligaligan. Kabang manenaya kami, kampening maligayang kapanaligan. King panyatang ng Heso Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginuming Yesu Kristo, as sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan, yaing babye ko kay kayo. Emo sana babalikdan din kay kaming kainan at pamikasala, no nelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalan ning kay kang Santa Iglesia. Pamayapan met bilugan nagpangking kaburyan mo, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, kingalang angka. Ing kapayapaning kinumanta besa ng parati, kay kayungan. At kekaan timurin. Ipakita mo ngeni ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayungan. Niyo ing kordero ning Diyos, ing milalako king kasalanan ning yat. Mapalad tamo'y tamong mayawos tanggap kaya, king panalakom yun yun. Ginu, kung matampang tanggap keka, dapat yagkas may nga mano mo, kumayap na ako. Ing katawan at daya ng Kristo'y sadsad nakatangan sana, ang gaking biyalang angka. Amen.
Saltamu mete samoria, ikaya mamanu, Ave Maria, Lagane kaya inligaya na ang matulanin ng Diyos, ang matulanin ng Diyos, ang matulanin ng Diyos, imbalen na. Nyawing dinuwi-nulinala, nilaking siyon inulinala, alam mo betang yamang kanina, ting labi bibigam tulang timan, hindi namin ikadalit lang, nariting tulay ang ayang Ang matulanin ng Diyos, imbalen na. Ayos na gani kaya, hindi kaya na. Ang matulanin ng Diyos, ang matulanin ng Diyos, ang matulanin ng Diyos, imbalen na. Kanita ding bansa sinabira, para tareray kewaning inu, karagul ning kewana ning dinu, ning kewana para ke katamu, intulang harap mo tamu, intulang lugut taling ginu. Ang matulanin ng Diyos, imbalen na.
gane kaya inligaya na. Pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, imbalen na. Kalita ding bansa sinabira, para karelain gewa ng ino, para hulting gewa na rin dino, ingewa na para ke katamo, intulang mahak mutamo, intulang ng lugot na dingdino. Pamatulanin ng Diyos, imbalen na. Ayos na gane kaya, ligaya na. Pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, pamatulanin ng Diyos, imbalen na. Buritala pong pasalamatan, deng kaya katamong may nyinting kandila, kaniting kabengyan. Ilapit po di Mr. and Mrs. Rolando and Catherine Sebastian and family. Palakpakan tala po. Makanyan mo naman po, pasalamatan tala ding midawon. Kaniting lamak, kaniting kabengyan, deta pong midawon French Baker, Dunkin Donut, Jayco, ang popong Apong Jung. Dahala salamat po. Karing Hesed at El Shaddai. Palakpakan tala po. Bukas po, ding midawon, ing manyindiking kaya katamong kandila, ilapin po ding Betis Fiesta Committee 2020, headed by Mayor Tonton Torres. At ing midawon po king kaya katamong lamak bukas, Abias, ilapin po ding Lecom, Martas at Banal na Pag-aaral or BNP. Kayo po ing midawon, pero agyang eko po kaya be kareting grupo, malyari ko pong midawon. You are much welcome to share a little that you have. At ngeni pa mo po, pasalamat na kami. Karing alang sawang saw, patsuport tayo, karing miyaliwang aktibadadis, pamangailangan, at programa na ning kekatamong parokya, dakala-dakala salamat kay kayungan. Talakat tamo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, ding pisulusulo mo king banal mong dulang. Pagkaluban mo sanang tunay kapayapan bilang papakinabang, king gimpanandang kapag masusyan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong kinumi. Amen. Like Mary, let us not forget that we are also full of grace, that the Lord is with us, and He continuously blessing us. We just have to surrender everything to God. Kaya kayo nga po sablang tinagon at mekisan metong kaniting kapag masusyan, dakala-dakala salamat po. Kaya kayo man. Ing kinumanatiliya kaya kayo. At keka At bendisyonan ako sana tingatan. At tabayanan at pakamalan ng lubos mayupayang Diyos. Singip pa, ing anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing di sa mayari ne umeta ng parati, king kapayapa ng Kristo. Salamat, King Diyos.